Allin jamusqa kay munasqa hermano hermana wawqi masiyqa y devoción matutina ñawirij. Kunan día noqanchik qayarispa kasun maychus kasan kay carta Colosensesman. Hinataq kunan día invitayki masq'ananchikta kusqa maychus kasan Colosenses niyuq chantapis iskay chikllashqan nina hinata. Noqa Pabloqa Diospa munayninrayku Jesucristo apostolnin hermano Timoteowan kusqa kaspa kayta cartata qillqamurqani Colosas llaqtapi Diospaq t'aqasqa Cristo kaq hermanos ninman. Qankunapaq kachun Diospaq qasi k'acha yanapaynin sonqo tiyakuytaq Diostataq cheqan kachun qankunapaq. Apóstol Pablo munasqa kuyamasi mana qallarirqachu Diospaq wasinta kay Coloses llaqtapi. Manchayqa payqa llakisqa kasarqa Timoteowan kusqa kay pachanankupaq. Pikunaqa yarirqanku Diospaq wasinta entonces Colosas llaqtapi paykunaqa karqa Filemón chantapis niwanchik Epafras kusqa paykunaqa qallarispa karqanku. Hinataq apóstol Pablo nin paykunata noqa qillqamuykichik porque qankunata munayku sinchita sayanaykichikta Diospaq qillqasqanpi. Payqa mana sumaq kusisqachu kasarqa iglesiawan ni sumaq Diospaq wasinwan maypichus tukuy leyesta haych'aqnitaq Diospaq qillqasqanpa nisqantachu. Chayrayku niwanchik ichariskay cartapiqa imaynata apóstol Pablo paykunata animarqa mañakunankupaq primero Diosninchik tataman. Chantapis paykuna hap'inankupaq sunqunku ukhupi masqa atiyniykchus karqa Diosninchik tata. Payman tukuy imata noqanchik saqispaqa ashka kusiyta tarisun nispa. Hinallataq t'ukuychan kay hinamanta nispa devoción matutinapi. Payqa ruwawarqanchik sapa uqta munasqata. Chayrayku kunan día obranqa Cristo obrata sapa sunqupi maypichus watejmanta mosoq runasta hina ruwawaspa kasun. Chayrayku tukuy creeywan sapa ninchik rina tiyan payman masq'anapaq maychus kasan mosoq wasi por eternidad niwanchik sapa ninchikpaq. Chay deseo Señor Jesucristo kusqa tiyakunapaq tinkunakunapaq maychus kasan kay Nueva Jerusalempi. Ama qunqaychu Diospaq yanapayninwan noqanchik sinchita sayasun kay pachapi. Kayakama.